Я зычу добрага дня ўсім. Каманда праграмы «Наперад у мінулае» няспынна вандруе па краіне. Пакуль яшчэ ёсць ацалелыя культурныя каштоўнасці, варта іх занатаваць, каб не адрывацца ад каранёў. Сёння нас чакае сапраўднае вяртанне ў мінуўшчыну. Едзем у Жыткавіцкі раён. Może taką, będą na korogod te wietoczki. Spieką korogoda, da naradzimy. I pójdą po sielu śpiewać. По разу не буду литься, потрошку, щоб урожаю родив. Зароди Боже жито на нове літо. Жінки дай, яйця дай. Сколько не шкодуєте, столько і сипте. Що більше сипте, що І смачно. треба не раз на каравай, коли замуж іде дівчина. Один единственный раз сыпнуть. И месяц та женщина, которая в паре раз пошла замуж и в паре живет. А на карагод, чем больше добавлять, тем больше урожай будет. Накрываю дежуркою. И надо поставить на печь, чтобы оно подошло. У нас все обряды почти что связанные с хлебом, только колосками. На караваї можно что хочешь. Это же не каравай, а карагод. Ну, роблю так, как колись бабу робили. Вот и, пожалуйста. Руски, чтобы не голые, обматываем, бачите, хлебцем. Затыкать родить же карагода надо. Это такой закон, я не знаю, спокон веков, к чему это, ну, спокон веков его обматывали. И на каравай обматывали, и на карагод обматывали. Жито, пшеница растяж на колосках. И спевается в песне, чтобы у земли ядренистое, а доверху колосистое. Так, а это уже ралцапи. А цяпер завітаем у Мінск у нашу студыю гуказапісу, дзе мусіць распачацца работа па наданні старадаўняй беларускай песні новага сучаснага аблічча. Гэтым разам, пэўна, з усходнім каларытам. Таму што за пераапрацоўку бярэцца беларускі спявак туркменскага паходжання Шыр пад пільным наглядам нашага аранжыроўшчыка Кірыла Ермакова. Пачынаем, як ядзецца, з візітоўкі. Шыр пачынаў сваю творчую дзейнасць у Туркменістане. У 1998 годзе пераязджае ў Мінск. З 2006 года артыст маладзёжнага тэатра эстрады. Выпусціў сольны альбом «Караван кахання», лаўрэат фестываля нацыянальных культур у Гродні. З 2015 года выступае ў адноўленым фармаце, арыентуючыся не толькі на беларускую, але і еўрапейскую аўдыторыю. Ой, дзяўчына, шуміць гай. Ой, дзяўчына, шуміць гай. Каго верна любіш, то забывай. Каго верна любіш, то забывай. О, ну нормальный, спекся. Ну, колись нарожали так, у старину. Так, где-то нитка. Не обсыпалась. А что, раньше тоже ж были эти вот? Бумага такая была цветная. Цветная. Робили красили. веточки. Весна, весняночка, чия то паночка, сидіть у садочку, шиє сорочку. Сидіть у садочку, шиє сорочку. Шиє вишиває, шовком потягає, на хороших хлопців, дай не заглядає.
Варта зазначыць, што ў 2010 годзе невялікая, але багатая на гісторыю вёска Пагост праславілася на ўвесь свет. Канал CNN склаў топ-10 месцаў на планеце, дзе цікава адзначаюць каляды і Новы год. На першым радку Нюрнберг у Германії, вядомы сваімі каляднымі кірмашамі. На другім Рэйк'явік у Ісландыі, дзе па міфах жывуць эльфы. На трэцім месцы акурат вёска Пагост у нашай з вамі краіне. Но ўпершыню Пагост узгадваецца пад 1520 годам, як паселішча Мазырскай воласці Вялікага княства Літоўскага. Там пазначана, што князь Канстантин Астрожскі перадаў вёску ва ўладанне Тураўскаму Успенскаму сабору. Аднак следствам таго, што паселішча нашмат больш старажытнае, з'яўляюцца вынікі археалагічных раскопак. Непадалёк ад пагашчанскіх могілак знойдзены сасуд мілаградскай культуры першага тысячагоддзя да нашай эры і гарадзішча жалезнага веку. Знаходкі адтуль месцяцца у Тураўскім краязнаўчым музеі. Ну, привязывайте свечку. Вот такую. Давайте благословимся, Бога попросим. Да, начнем свой обряд, чтобы этот обряд нам принес урожай добрый. Давайте нарадим Карагода. Кто тут будет из мужчин? Иванко, иди сюда. Карагод, Карагод, мы тебе нарожаем. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. Тебе нарожаем, Бога прославляем. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. Ради Божа жито на новое лето. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. Жито да пшеницу на всякую пашницу. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. Ой, венце, венце, зеленые бервенце. На пэўны час я вяртаю вас з Пагоста сюды ў мінскую студыю гуказапісу. Як вы бачыце, жыхары вёскі захавалі адмысловы веснавы абрад юраўскі карагод. Абавязковыя сімвалы абраду, каравай упрыгожаны кветкамі і граблі з начэпленымі на іх фартушкамі зялёнага і чырвонага колеру. Чым яшчэ адметнае свята, мы абавязкова даведаемся акурат пасля таго, як паназіраем за работай у студыі гуказапісу Кірыла Ермакова і Шыра. Ну что, мы начнем тогда с куплетов. Начинаем с первого, несколько дублей, и попробуем записать бэки. Поехали. Як кум да кумы залясаўся. Стоп, 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 еще раз. Як кум да кумы заляцаўся, канапелькі пасець абязаўся. Кумка моя, любка моя, кто ж тебе посеяк не я. Все хорошо было, еще немножко точнее по ритмике и по интонации. Попробуем дублик. Вышли на поле, дай попросим Бога отмукнуть землицу, выпустить росицу. Юрья, устань рано, умойся бело. Господи, мы без Бога не до порога, мы тебе свой дар ложим, а ты нам дай отдачу, мы тебя просим. Усім людям на здоровье. Вот мы свой дар ложим. Так. Зароди, Боже, жито на новое лето, жито пшеницу, ячмень, як метвицу. Да юрай, мати, ключи, да подай, мати, ключи, чтобы небо отворите, да росицу спустите, ведом, ведом, карагод, сам Бог, а у Карагода сын
все мысли. Юрия, устань рано, умыйся дело, причешися, приберися, бери ключи, иди у стайню, седлай коня. Едь у поля отмыкать землицу, спускать росицу. У году два Юрьи, ободва дурни. Один холодный, другий голодный. На Юрия повинна быть сена и дурня, а на Миколу подавай и вилки поховай. На святого Юрія була баба дурня, напекла перепік повненьку піч. Решетала не віддала і кулачила не бачить. Давайте ходим у село, повеселим людей. Мяркую, усім вядомыя паданні пра знакамітыя тураўскія крыжы, якія прыплылі супроць плыні Прыпяці, а калі людзі выцягнулі іх на бераг, уся вада зрабілася крывёю. На Тураўшчыне падобныя каменныя крыжы маюцца яшчэ ў вёсках Старажолцы, Сямурадцы, Верасніцы і ў Пагосце, дзе мы з вамі і гасцюем. Тут крыж, што расце, знаходзіцца ў невялікай царкве на могілках і мае назву Чэсны крыж. У адрозненне ад сваіх тураўскіх братоў, ён абвешаны фартушкамі, стужкамі, палотнамі, аздоблены кветкамі. Каля яго заўсёды знаходзіцца маленькі ножык. Ім мясцовыя вернікі сашкрабаюць з крыжа парушынкі і ўжываюць як лекі. Карагод, карагод, мы тебе нарожаем, ой, венце, венце, зеленые бервенцы, ой, венце, венце, зеленые бервенцы. Здравствуй, я пришла. Поем? Да. Даю рай, мати, ключи, да подай, мати, ключи, чтобы не было. Спустите, ведом, ведом, карагод, сам Бог наперед, а у карагода сын воевода, а у коромысли добрые мысли. Карагод, карагод, мы тебе нарожаем, ой, венце, венце, зеленые бервенцы. Тебе нарожаем, Бога прославляем, ой, венце, венце, зеленые бервенцы, ой, венце, венце, зеленые бервенцы. Мы гасцюем у вёсцы Пагост. Абрад, які штогод ладзіцца тут, земляробчы, прысвечаны выхаду ў поле з абрадавым абшчынным хлебам, які, як і сам абрад, носіць назву карагод. Закапаўшы ў зямлю акраец жытняга хлеба, перавязанага чырвонай стужкай, просіць у святога Юрыя адамкнуць зямліцу, выпусціць расіцу. Мы ж зробім невялікі перапынак для таго, каб паглядзець, як ідуць справы ў нашай студыі гуказапісу. Отлично, мне все нравится. Будем делать второй куплет. Вот немножко мне хочется помощнее его уже по сравнению с первым. Як кум да кумы заляцаўся, канапелькі мачыць абязаўся. Кумка моя, любка моя, хто ж табе памочы, як не я, як кум да кум. Припев должен врываться. Пробуем максимально ярко его петь. Там очень так как бы много мелизма было, ну там посмотришь. Кумка моя, любка моя, кумка моя. Ой, ходила девонька бережком, ой, ходила девонька бережком, заслоняла селезня фартушком, заслоняла
комарнушку, комарнушку отдай, комарнушку отдай. Все суставчики, суставчики подраби, суставчики подраби. Ой, подай, мати, подай, мати, топора, подай, мати, топора. Я рубить буду, рубить буду комара, рубить буду комара. Покатилась голова, дай под новые, новые пошла. Моя пошла. Я по лугу гуляла, я с комариком плясала. Што тычыцца больш сучаснай гісторыі, то, да прыкладу, у 1939 годзе калгас Савецкай Беларусі, у якім працавалі жыхары пагоста, браў удзел ва ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выставе. Тры брыгадзіры Пётр Мурашка, Сямён Карась, Аляксей Саскевіч былі ўзнагароджаны срэбнымі медалямі. Старшыня калгасу Панцялей Тарасюк – залатым, а за выдатны лён звеньявая Ульяна Бабарыка – вялікім залатым медалём. Усім выдалі прэміі, а калгасу – грузавы аўтамабіль. Мясцовыя плытагоны спраўлялі лес да Мазыра, Кіева, Запарожжа і лічыліся лепшымі на Прыпяці. Ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Батько еде, скриню везе, ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Вставай, дремо, мать едет, ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Вставай, дремо, братко едет, ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Братко едет, коня едет, ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Вставай, дремо, милый едет, ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Милый едет, гостинца везет, ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Стала дрема, як ти не лежала, обняла милого, дай поцеловала. Ой, дремо, просим тебе, молодую, не деремели, ой, не деремели. Куми до куми залякався, конопельки по м'ясу децався. Ой, кумко моя, ти голубко моя, ой, хто тобі дай пом'яв, букови да не я. Куми до куми залякався, конопельки по серці обіцявся. Ой, кумко моя, ти голубко моя, ой, хто тобі дай по чорбу, букови да не я.
працягваем занатоўваць старажытны юраўскі карагод у вёсцы Пагост. На досведку гналі ў поле кароваў і прыводзілі да іх племяннога быка Тура. Само слово «карагод» ці іначай «каравод» і азначае «вадзіць карва» – быка. Набліжаецца да завяршэння абрад, зрэшты, як і работа ў нашай студыі гуказапісу. Ну что, по основному вокалу у нас есть все. Теперь я попробую записать бэки. Пойду к микрофону. А мы только маленьких сочек тогда писали? Да. Кумка моя, любка моя, дождь як не я. Жартоўная народная песня «Кумка» адгэтуль загучыць па-новаму. Наколькі ўдала і самабытна ўвасобіў яе шыр, вы можаце ацаніць ужо зараз. Я ж прызначаю вам сустрэчу роўна праз тыдзень. Рушым па юраўскія песні і звычаі на Магілёўшчыну. Завітвайце! Дождь тебе помочь, як не я.